pumping everybody. You know what it is. Not if I'm wrong, Mr. Oh, yeah. Reaction. Because we're back again with another video. Yeah, man. So now what's that happen? Don't I mean? Shumera vendor always, eh? Shumera vendor always. Arabana bago chitodo namkala abankwame, abakwame ne. Ndito bachona namkala. Ndito bachiwane. Echikipandi chita zobudibudi ndagwetera nemune wacho, chambura nga nemune wacho. But I feel ndichichimbira pandane mangu bachi bago chitoda so that's go face yeah man. Ona bago chitoda chashumera vendai. Arabaja camera bari va. Bari Twitter. Bado mazoni kwa mangami namkala. Yeah man, ndichifishumera vendor always namkala. Arabago chinyaga bambuze ndito do babudo tambeza zvitisa hani ngoti asitotomtona kuti zvirengisavo. But yeah man, arabeka ayo ndiambe zenda dela zone. Yeah man, ndendo msanodibidza DG ana sounds lucid. And this one the sound lucid. But I think yeah, the sound lucid. I think the duo these guys and the duo. Take us to Mbeya hapa. Wa feature Given the Chief anaofana huku. Habana Rome the Great White wa Vesa Toma. Habana Pro Hit wa Vesa Wibiri. Then habana Road Kid Venda we avala chikulu na mkala hende ambo ndene ambadzipela nge magumoni. So yeah man, track ene if Mbeya hapa, your verses you know your Vanga Friday ne ikhathina album ya Mizofel. So idoba under the radar because but when you kwamba nga album ya Mizofel basa kwamba nga track. But yeah man, one of the gems in the professor comes let's check man. Go and check it out. Ba check an lyric video inene that will rekuthathi kwazakhayo because some of the lyrics does it down mkala. Let's get it man. Let's get it man. Let's get it man. Let's get it. Let's go. So Zugamba zo producer the Sound Lucid na DJ and Sound Lucid are the producers. Ndibona weto the beat banyagadzi artists zopamba nawo zinoza wahone because bayange bazonofya Mbeya hapa ya featuring various artists banyagadzi artists then artists za layers verse kezla zizinto verse na zihuku cut that project then bakune master na mina zote. So DJ and Sound Lucid are the producers of the track and then how I'm going to do Mbapezi basongo mangala tore. And Sound Lucid, if you're watching this, please come running Kwame Wanamgara 0793043503. Come running Kwame. Come running Sound Lucid, come running Kwame Wanamgara. I have something to propose to him. DG. Tamba DG man. Why was one called number now from Zanga? But someone DG, about the truth. Tamba DG don't pass on. This one. Ujivi Fenema Forazan Doris, I think when the Given the Chief, yeah, Given the Chief. Ujivi Fenema Forazan Doris, Lazofi customer de Maforazia Dora, Kongwan, right? So should I Given the Chief, the Fen the customer Zawe, Kongwan, right? So Zamudolisa mean Mafora. And eno do baba customer zifene zawe because uba kuzipa mini muzika uko zilengisela mini amen get it man. And I also love that ne because it got to emphasize ukwamba ngane or ne ndoba ndimulisa sa David or ne ukwamba ayingozo thoma ngoli ndoba ndimwe orambo ne ngongwana ndoba ndi ndikwambesa ne ndoba ndimulisa sa David wasokona ngothabisa stina nebeni zakabisa ndazo wepa wasokona ngothabisa stina nebeni zakabisa Ngawondera ngofunga bona kanga zigine zvendeveni. Tingawondera kwaba usangurube. Ela ni kwa kangurube. Uri chingurube isoko ndiwe namsina ina pasa zvinyina ngurube. Ido bitaita mini ya topeni. So wasoko nona. Ene ngurube nona ti. Zuginandebe sort mini zakavisa. So I think uko yaninge uchikwamba ngonona zikukamisa na ngurube. Abaza zigino sokoro fana ngurube panga zvinyina zvanaka idovega topeni. So ayamanyina nakwa panga ndebe no anikavise asokofana ngori evana nosokonona man ngothabisa aningonona ngandira yano azvitamisi ndumwe ngoto kufika kunonera kuti mini akutamisi. Moro wafunga ngatinasi
Thinners ndela nthu ine nne ndi ḓivha so thinners ndi ḓivha so thinners ndi thu yo tamba dzi pende. So if you know what I'm talking about, like if ni tshi khou penda nnḓu na renga thinners yo ṱanzwa thulusi dzo penda na u tamba na zwanḓa kha ini muṋe. So a thi khou ḓivha upfhi thi ḓi zo iya fara mulo na ndi khou shavha u zwifha afho zwino. Obvious. I love that creativity no Mvisa Bambeya hapa. Achi fedza Bambeya ingengo uko zwipfa zwo u ḓo soko amba Bambeya hapa uko hi man. Lo ḓi vhuḓi vho Mbeya hangei. Let's go. Ndo dzula nṱha thawe vha thi nga swiki, right? Romeo ḓi ndi for mani ha fari piki. So muthu wa piki ndi wa ugwa. Ofara u piki vha kwenda mini u vha tshi khou ugwa. Mara nṋe ndi mini ndi for mani ndi for dina zwo ita mini zwo fhaṱa. Ngona ngwana wa piki anga u fara piki a tshi khou gwa madinda toilet o panga dzi chika. But hoyu wa for mani o khou for zwidina zwo ita mini zwo fhaṱa vhana mukala. So ngoḓo kwamba for hey man. Hey man, so ngamba ngana Romeo kwamba ngana zwino vhana ndi zwa ndi busy mavhana vashu. I think ukwamba vhathu vha vho no shuma nga dzibadani hapa achi atifana vhathu vha mushumo muvhuso ukwamba vhunzula vha badani hava vha dzi ndi AP mini na vhaḓivha vhewe havha vhano vha khou lidza nga but vha ḓivhela u dzula weather vha tshi khou ḽa dzi kota na mina zwoṱhe ṅwangwana, right? So kwamba Tiffany na vha zwa ndi busy vhana mukala. I'm always grinding. Afari pigi ndi busy. Ukombo yo ufindiliwa bo Yehova ndilikuwa bo nyivo Yehova vane bantu sorry ndisapupele chinji. Hey man, atiko performera mahala na ti performera ya transport ati performera halwa ndizo zwine zokotwa mbiwa zwa vhuḓi. Ndi busy. Goma la dunzi la rufu ati opi bubi ngori yova una nne. So ukwamba uri like itonga dunzi ati azozone do nchuwisa ngondi ati opi chitu. Okay. Usinda ndo begwa nazo tingotofundisa ufundisa ndi msinjia like ngoba kama lingo songobibva afkhada ngoba afkhada ntlika songobibva na lepanga petro lite mini libive no likambule funda mini lisongobibva khongwazo uri vutsa ndo begwa naho ndo ngonda ro begwa ndo bibva khongwana ndo begwa ndo bibva nne athi ngori manda ndo fundisa athi ngori manda ndo bua fasi ha mugayo uri nte mini ndi pfunde. I was like this. Ila dunzi auna chino dontuisa jinenda dazone jiyonikia kakati bade rokopisa banchi wana nikadiba one na ndingoma bana basho unique but banji I don't remember ndichiko famta chiko kopera me batonga prefix bono kopeliwa Misophil. We know people who have copied Misophil. I mean like batonga bodreke ba copy ngwana like everybody can be copied. Now if na checka hip hop ya SA na checka batonga Nasty C na checka batonga ofisi mamane ukopisa na nechifaya take amsana click ndofanga ana gross ndofonga ndofonga ndi Nasty C so kwamba zozo ina nazanga ziyonike bangasizikope ngandenda ndafundiswa ngayo. Ichimbira na yeso kovanila dunzi auna chino dontuisa chinenda dazone jiyonikia kakati bade rokopisa bachi wana nikadiba one na chino zoitwa nga manda murena. Yes otakura upapasi ojibona uri ndiko shu. Yes bamwe benda bawana jimini jino kariya ndi jimu. Ufiva ngavenda wawana gaming zvinokreya ndizvimuma ngaundira kreya bodzopumura vangadza vachikwaimba mara havachapfara petu
mara ndo vona game ini but ngoti nne ndi ya shumesa ndingazokhela nga isichimume kadi yambiwa na zwino na ndavha ndi hone okay Zoitwa nga manda murena yes Otakura upapatiwa jibona uri ndiko shuma Namwe benda bawana jimini jino kariya ndishimuma Namoya ubanditanzi uri ndiko tosha bukumu Yenu koropa na vangwe bana vangali uduma yanukoropa na vamwe vana vanga yuduma ri azvibudza vathu vanje ndoda mushumo go and find a job avuya wana mushumo ngori yo pia vawana mushumo ngori vana vanga loduma ngori mntu ukopefumela mahala right oduma ngamanda but ukopefumela mahala pavitu hey man pia vana vanga limini uduma ngokopefumela mini mahala yavo yoshuma Jino kariya ndijimu Namoya ubanditanzi uri ndiko tosha bukumu Yenu koropa na vangwe bana vangali uduma Kapita. Hey. 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 Bambeya. 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 Bambeya ngei. Bambeya. 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 Bambeya ngei. Okay. Pro head. Let's go, man. No name is Sangamanda. Chopa nga verse NTP zinga 10 minutes. Pro it. Don't disappoint me for no longer. Let's go. Bro. Hit. Obi arepasa obede man. Hey. 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 Batura said it's a builders, man. So fat. Yo, man, it's sort like it's a good bar, but it's sort of like a weak bar, if you know what I mean, right? Like come on the buy now, it's easy to catch. Go right. Which if you builders come builders your shop. Kongwa right so was said the builders ile shop builders shop ile na ngwa tuzo tools ngwa nati adawapi kwamba uko ndo batafuta builders ya bapati ya batonopata ngo tonopata wafizi builders so kwamba so not one uzura magulani kongwa right so fiba zola said za builders mara bambi zonda mini so dopata builders urengi so zonda mini zopata and then builders ya bathu mini bapati bano bashoma mini upata mara bambi zonda mini so nopata ngondela abako guda kazi builders dzavo so builders ngado reference kamso ule zvifana neso ndidzura kamsi let's say mission ndizona mizo every day mani chimba flop ngondro ko fiat ko improve zvasina mizo every day onokona but nenga apa zvanga kuzosumbedza ule ndiba ndise no mutu okay ndakila goriada ma ndikhola baphathisa bombora buyada ma bathula side dza builders mara bandizofata ma vari bira ngore pano nwana bachikoswaswa Richisika vari pechitiko vatuweswa swaswa aritongisi maheheva marota dzachikwama vaya aritongisi maheheva ngoro amba dzachikwama I think maheheva kwamba chelede I think ndizvezvo like actually maheheva I think kwamba chelede tidzo maheheva ndi mini right it's the first time chifeli mara I think ngoro amba zodza dzachikwama ukwamba na chelede maheheva I'm sure aritongisi but ndimanje pano nwana bachikoswaswa Richisika vari pechitiko vatuweswa swaswa aritongisi maheheva marota dzachikwama vaya bora vodabade vatakala musilokove lichikove vaya bora vodabade oh okay tiko vatuweswa swaswa romo the one aritongisi maheheva marota dzachikwama vaya bora vodabade vatakala musilokove vaya bora ndi madabadaba vatakala musilokovela ngori vangaita zvinji ngadhabhadhabha khamusi vangava varengisa vamwe khamusi vangava vava kutswa ndozvino vanyangozviita masvisvini ngori voita mini vodhabhadheya okay Nichikovera vakododera zvichistaka vasecherera mali navo ndivavura vatota richitwa migura mishuma rahora ngapina varipa mishumo haripa mara Yehova vashevi mui varipa zviliwa votarera navo vavhara rifiri mui umpa zviliwa masvinango zvondorora ndi imwe ya dzivhesa vaka bibhiri umpa so hey man
mudzimu ndi una manda namga. Let's continue. Kura rishumara hora nga peanuts baripa mishumo Arivapi. mara Yehova bashiri mu baripa ziliwa Botale. na Yehova vada Ngondo chifibo Yehova bashiri muya ngondo labo ingasiba bribe Yehova. Kongwana like ingasiba bribe abamutu ndi munene ngasiba bribe na ruchiti ngasizikonezo. rijena ngankani rovalelwa Ne. ndoba ndimisa Sadavita. wasokono nangotabisa stina nebeni zakabisa fene mafura zandolisa nino wofungo ngatinasa ndina nifititi nabalo ibana Gigi. Bambisa, Bambeya, bambisa, bambeya, bambisa, bambeya, bambisa, bambeya, ngeyi bambisa, bambeya. bambisa, Hey. bambeya, bambisa, Root, bambeya, Kid, bambeya, Venda. bambeya, ngeyi. I'm the only rapper legend like a feature of a body beggar. Saka ndiko beggar, but busy bako beggar, bako better the ring at a beggar. Yo, man, you know I'm laughing. Oshimisa, they were the beggar in many different, like Oshimisa, beggar in a different ways. Let us move for hey beggar akwambanga IP, right? Your Toma no funga amba beggar your humbera, right? Or in that jena katreke, baya humbera ujena katreke because in the baby the feature amba beggar as liwa. Hey, when check us amba beggar I mean. I'm the only rapper legend like a feature of a body beggar. Saka ndiko beggar, but busy bako beggar, bako better the ring at a beggar. So yeah, amba zombili pezi ngamba yo beg or ba umbera ujena kazi feature ambole zaka ndeba beggar, right? So umbera and then a beggar ya ula kongwana, right? So that was hiyo umbera yo amba tuzibiri ba umbera feature na umbera red kongwana and then ya amba ya beggar ina when I mean ndi aziliwa. Yeah. I'm the only rapper legend like a feature of a body beggar. Saka ndiko beggar, but busy bako beggar. Oh, ndo ifazini uyaba body bag like uyaba body bag like wawavulaya like bag body bag ndazvine zopfi muntu offer upamwa ngaka ngomu so yotoma ndi body bag ine yavoli ndi yavulaya mutu navula muntu osiyovulaya mutu yeah yovulaya mutu but muntu offer uyapa wangu mini bag la mutu ifi body bag ngwana right then yakuvili ndi yahumbela kungona vako barrel utirengela bag ile pesa la kwamba ndi bag imini ya na oh shit man not ya nama but ne divila yo for sure right so yeah man no I'm the only rapper legend like a feature of a body beggar. Saka ndiko beggar, but busy bako beggar, bako better the ring at a beggar. Muzimu ni mini Dichidoshi na kuri ni mini Aba winnie Dichitaka dripina Aba winnie Naka bookings Naka drip Aba winnie kakombarele Naka ndo winnie kakombarele Aba winnie Naka bookings in the book over pera Dichidoshi na kuri ni mini Aba winnie Dichitaka dripina Ombanga katrega na bomba na pongare vampira mara vampire gecha sichipiri za tomba petararo Hey man, I'm doing something. Leave. Ombanga katrega na bomba na pongare vampira mara vampire gecha sichipiri za tomba petararo eda mapire So wordplay. Okay, so Orando janaka track. DG ompanga track ndakufoka muso bathu bamphira. Mathina abamphiri, right? Abamphiri. Kongwa right? Uko reference haba yafishwa nabo. Bo Proyidi bo Given the Chief bo Romeo. Right? I mean abamphiri, right? Then arofuna ro edanyi maphiri. Maphiri ndi Metro CMG and then la maphiri kwambura maphiri hamphiri. Yadobambura haba ne baba haba I mean abamphiri. So in other words, Oshumisa the same things we as jitaka beggar. Apaka the word maphiri. Kongwa right? Or maphiri hamphiri but now I mean abamphiri. Nando se hecho chisipiri kongwa so ushumisa maphiri na chipiri na phiri ngakundira
chidoshi ndi ṅwali khonga, right, ndi ṅwali ndi mudzimu, right, and then ndikhaḓivha honouḽa asa ṅwali, so u khou shumisa the word ṅwali in two different forms, ṅwali ya mudzimu and ṅwali ya u sa ṅwala. Nkona ngwana ndi dzi syllables no mkala ngari pampira mara pampiri ngechasi chipiri zvatomba petararo eda mapiri yomusumbezo uri chidoshi ni mwari ndikadhivonola asa ṅwali ndingatemineta ati ngari samuringo mumwari stronga tikiti oto vashumisa muṅwali ṅali nduri chesani muṅwali asa ṅali muṅwali ṅwali asa ṅwali asa ṅali khonga, right, nduri was the word play ndo shumisa nduri mamwe maipfi atona mubvumo onofana khona, nduri mubvumo ono wafana izwi ndi tshi amba nga khomba tshithu tshithihi mara asina meaning inofana khona, right, nga ngonḓela meaning ona ifana na mibvumo ya mini iyafana. ṅwali wa ṱaḓulu ṅwali asa ṅwali and then ṅali ngwana usa give up zwavhuḓi khona ngwana apere yomusumbezo uri chidoshi ni mwari ndikadhivonola asa ṅwali ndingatemineta ati ngari ndikudisa muringo mumwari flow stronga tikiti totara sala inidza chirizi variva yakona mara tirizi nyimbo dzavo dziyabhora tiri asatechitevereri vatotontera nisambosendera nisatongwera natonterera ndikotonikwera ndikoguma nepanguri pese yofera. Yo man, ndo nombisa chima cha fubadi ya man. Ngandira ya pet zango zo kumbuza chima cha muṅwali. Ila vesi ya muṅwali actually kama bebe. Ndi mabebe, right? Yange maguma achi. Ronga ndi mabebe. Achi pesa chikwamu. Ndi mabebe ndi mani gani? Ndi mabebe. Achi ambole. Hey, so much wisa beat ngoli yo pere. It's like ngwana. So yeah, man, ndipo programu Mr. Oh, Black Action. 20 minutes yote. Ndi kwa take and tea. Ndo ziguma kale so nungala. I hope you enjoyed it. The energy was fire. Let's go. Let's enjoy. Love you.